kachiri krege thom suri krege thom along le jong si cheraiji pulotangte dak nang litum ke dola rong crazy arong asar pencenglok amekar mithura tumbangke compromise bate compensation bangke dengdun de det nangji nang litum la cedon de cedon lo kadi lasi compensation bang nang tum dengdun de det nangi lasi compensation dengdun de det ji pulotangte ile tum dak kacesong bang pangtang ponang pu kacesong ki ja ponangi ladak ilitum komiti semar dandang kali ilitum timung sahota kupon lo nilitum solar project lo solar project kacesong lake ani sini ni kacesong ali adata ningkan suri hinira ingkoi raket home ningkan pen non 2025 an ningkan hini choklim kacesong pen silitum Asian Development Bank mate ADB atumhan kuti suri 3 akoti ilitum ka cancel lasi non ladak kami ilitum non kiceng lo ka semara komitiyo si nang ilitum nang arjab dun tip lo tante APHLC ke nang ilitum long kaitan nang arjab dun po ko anakan tuy lo makacesong dam ning lake nilitum nang tum nang arjab piwek ko laki sorry ade lalo lasi ladak ilitum Hydel Power Project putame amendo hala so men ben ilitum seng to the nang Hydel Power Project Affected People's Right Committee pusta itim isya men irpon na hala so men penle dak nilitum APSLC pen cenglo kapre ka party da dui mene alang litum han advisory board long nang piponoy nang litum le committee long japonoy nang litum ki jalong litum kai kita nang arjap tun tupo lapen angsong ke nilitum nang cakang de lo nilitum si claim het joy de lalu lasi kacesong ang alam bangke nililan si pinithan lo adun tu niliputung dung bang lahen lo ilitung ladak forest angkang arlo forest area nang ke extend aja karong rongkre siang bong pelke aja kalong leke ilitung patta ke dotang long le kalimadi patta kawe sikyong lang mine ahok lo sita aja inut bani edon donike long le patta ka dolo lapen la anda kalila ilitung ladak ke 6 dulang kangarlo itum autonomous council tumsi ajak kong dulu longle philang nang ke raje phanke ahem phulo atiri pilo te hala tumbang uneder lo lancho ta kalilang India adet pi mate Bharat adet long pentame isi aron ka cheparai do lake Forest Right Act 2006 aningkan hala bangso aron long kupilo epu hala bangso aron long kipuke inglong aso mate Karbi Bencenglo, Garo, Tiwa, Rengma, Naga, kaduk we inglong asotum anke forest arlo hem kacikim kido kitagji aja kong do eviction claim long lip ta arondo lain kadi tangke momentum si aronda kasimar India parliament arlo sika papas 2006 aningkan sita non ke ilitumhan kompanya menpen karena menpen ili toman eviction nang claim si dak penang kateregi puke tumpan un laki nang tum arjap hipunang puloki joy gede arjap hiun bagede lalu lasi la forest right kateng pentame ili tum ajak kong do la pen ili tum le case le cedan di sita ili tum long si ajak kong do lalu lasi non adun thuni li thaning tung bang lahen lo non ilitung Karbi Anglong Autonomous Council atau kacari tuliram rong hang alang li CM ingi depen non ningkan krehini tanglo ningkan krehini yang bongpen alang li Karbi Anglong along le company aphan ke pek lake lek isira suri phoke pra hini abikha along le alang li tiat lo telaso na CM ke Jujeng bajir ta long le bangan pek pukaning je nang litum kroy lang ma kroy nelo kadi kroy nelo lasi nilitum APSLC pen ke puer lo je nang li long le kacojor jot asiem blutang te Karbiang long adet mate Karbiang long rat pan right hek telo pot nang li ang hoy pen che on noi pusin nilitum pupom lo nang litum cedon de cedon lo kadi cedon lo ilitum de Karbiang long Autonomous Council atung party department akeren sab dolo itu long
30 department ang buong pen. Education na department dulu. Lapen PWD department dulu. Piniar nila dak. Labang so na itum ke doarong. Doar people lo kavedet ke. PWD department atum pan mek pajang chot ma. Dak nang palang dekede lo malang li. Lason thak nang itum lo kachar lidak usumar tum non dupik. Alang li tum han kachar li jia pan. Karbiang lo autonomous council lo education department dulu. That education department officer tu people dak nang toy jedet. School nang ibu people lomba sarwe jedet. People sedak school mesen nang bibedet. Lasi Karbiang lo autonomous council lo department doan ke alidar ke chokche jok CM ke klen de ke jok pinila 30 department ta thang ding join no department spin chong det. Lasi lason ke mesen asong jai litung wan thek the pulo tangte non ke wang jile lak isira suri pokera hini choralong le kali menang an alak lak ni lak thom lak philak pholong le silitung kaluk sonji lasi nilitum APSLC tu arjap thiblo nang litum phan pachini kang lehlo pinida litum rong crazy rong sardo la rong sar anu tinta rong crazy bang crazy arong sarda la dak la so komiti long nang litum long nang dodunang po jogi kedi rong sar tum chedon ma chedon de la komiti long doi ma do de josi rong sar chedon long de arjap tha rong saran arong saran arjap tha oh kadu wese thewen richard de tha alitum bame labang so project nang ne poche song long rong sar tum ta komiti long nang dodun po joglo kedi joglo lapen ilitum ledak ke japonanya tum ilitum nang litum dak ingwai pono rong crazy po tangka jut kok po along ta jut kok po abedak po setala so along le jong si ping litum pipe dek litum maso te do thi protang de mo isumar isuseleran tra so along le do koi kali makanan rengbon po ta pini tidelo ingdum thuk lo protang te ilitum ta belo isu da belo isusele ta belo jut kok lo lapen laso hydro project laso karen kaselam ji po men pensi tobar nang pipo puna par ike lake celari don mali tum tobar nang pinangi ke lake company arpu kali tobar nang pinangi ke lake komar arpu lo council arpu lana ni pen dak laso project banji polam cethan dia phang la dak tobar nang piji polam cethan the non toba na piji pu ini arong ni me ya hod bang ini arong nang jima pu kama tha hod bang ke kali along le bang ta ci patoi thu nei e long le pen si tobar chelar thu nei e ban pen di ile tum ka chuti ki hala so long le pen si non tobar pen palar thu nei la bang ke la ke nang kang hon kali ton ma li tum la ke ile tum phan nang ken nam ina ko la ke la si tobar pe na bangke la so project phan la so alang kiteng ye phan bangke te tum palar do nang he nila si puji po a por do lo don mali tum che than onangi polo ta ke than je tum na dokok lang po si ni than oi da po tame ile tum son surya la me che than sa nangeli ge dak lo na lo singi le ko ko dak sita ka pati ge pumelo ge di la si son surya lam son suri alam le cethan sita long le bangke itum ke cepatoi nulo la bangke thi bang ni thip nang po lai lo ikoi ningi bangke la si na tu me thang along le phelang farman ka dok be rong rup arlo kumar ne ke koi ji mi me tu no si dokok no protang de kama tha ko son si pathir ji ma lai huela na tu cethan no la so apangke teng nang po non me thang lo lak ciri lak istira suri pokebra hini am bakar biang long leke pidet po Himonto Asam Chief Minister Himonto Biswa Sarma Ganingje kopilo Sainik school de ladak sami langsung di sami langsung pulo labangso sainik school pham ciri suri sini ciri suri pharo ke phone po long me ganang kopia kam labangso long le suri ciri suri si ciri suri hindi ganang po akenang awege lasi labangso sainik school
lana long le ya kinang ke we posi la ke karbia long me sikiti aposi la ke chok che polo che song un theblo sainik school non mat ban la lata APSLC pe na join lo itum karbia khai tu inglong so khai tu kaching thul nai akinang so kachali hinon kaprek science and technology logi penalok engineer penalok doktor penalok education hin ke itum akinang do itum thek nai seta ini tum thek nai ji education nai ji poma itum long le ji pere ki goplo thongba ki tum dak 90% fan truck sirket truck ner ke itum chali dulong e malap sang so assign school long le long le dono do long le di last year itum school la chali dulong et energy la pena kiyo kali anam nanji itum long le si pinang lang ko ta kan ok itum kalima last itum e chok che bosi APSLC pen khang uthiblo dono do lailo APSLC party nange clan pen ali ke itum hai si che thek long bom lo la pen atun tu dalang mon le prang jong bikroman se ak hai da than lo APSLC party ong se ave tek ko son tang kute hala borjana constituency ke APDC la tumapan ciri suri krener ke balong lege PG polu kali magala sita nono bangke APSLC party ke dokok pena pot rada farman la pen ke khei a farman sikar jap ke klema posi khang uthebro pini le bang solong le jawan lo itu penalti anggo komanele business ke kan tek ser hala solong le lo industry pachukuli na itu bamu kali magala oh thetan na school pangpunang thetan na college pangpunang la ciri suri krener ke bolong le lo lasi ini tum council tum ke klemaling jok elo pitung puduna ka posi jok tian bangke itum jongonang kok pulai bangke lasi ke heno thekti kaman bangke itum opposite na yudon tu lape council tum non APHLC alama lisi ke koi pusi pumemelo kopi ma pulote ilitum karbi anglong arak itum karbi atum thurpak isiwet penapot itum regional party avi khelong ri avi itum apu samson sing tia phan kachematha avi pini ari andai itum long dolang la posi ilitum APSLC party long ke dopen kang tangkring penaposi pini ari anda council itum anding hang link claim long ret didel ilitum sarjai ka thar pulo kabia khai tumana phang inglo so khai ana phang long le pota ki jo pen pia nang ji pulo sita ilitum APSLC party atum election ha hede langa posi ilitum long le pota ki jo da pithe khede lo dono tum kali magalang di election le ha son nang pute ki ha arni pe si kar biang lo ara phan ke long le pota pachitang et pogi pi tante lapang solam jai ka thar sar itum hanang ki jabang kaning jelam pe na posi am tuliram long hang tim kar biang long BJP atum dong le pota kiron pangceng philu kali magalang lake itu mal jai sar alam ma join ni salang tum claim nang kok kiti la hello lake itu APSLC nang ke klan pe na polo don tu adun du ah council long voreng ke claim tumana phan pension pinangji pusi jai sar ke social media long kan ningje bomlo CM Karbino Autonomous Council, CM Tuliram Lohang Aso Nole Save, Elvin Terona Chinine, Joy Torong Pia Chinine, Council of Sporenge Clematumapan, Benson Pinangi Pola, Latum Tana Deta Advisor of the Chekong, Tanga Chinine, Jai Sarkupima Keninge, Talasi, Alang Tunge, Nangle Monakokati Loki Jutsi Banke, Benson Pinangi Polo, Council of Tum Isi, Benson People Pu. Lamchak rada phachi pilu lage komara yone lo tu sar jaiga thara yone ali magala oh la hello do tu la pena dun tu tala di elito APHLC party lage itum phurki mo morni si tokbo dei phurki mo tokbo kar bianglong ke theke dilo tu MP MLA doctor engineer IS Kapolri Manita dulu, ACS tak dulu. Seta sik sidul alam. Ini tum ke atok anu ke do kar biarat ingong sorap pan sik sidul alam thanthi. Thanthi. Kita tangan thanthi mati di. Komalo ke than ke. Ini tum
sar jai kathar 24 plus organization ahutan naglemo bang molo nili tuma ingke sango penalo nili tu tim pini dagan da bangke paglo hala suhut 6 dola teng pen council ong putali semana jibu akache song nili tu ngereng ang yang ngache song tu hala suhut di putang lo ninggolang mo do da nili tum lo la bangso asi Aprangsi Pini Ladakh Langhin constituency Lapensing Hasan constituency ke Parlo Luchin Langso Along May ke Padopon Along May ke Cheripon May Pok ke Hai Lapen Pini Nitum ke Mitang Along Le Pelang Bangapan Pitek Te Pukato Kawe Chisong Lapen Nangpu Central Committee pensa meki wang ke theki ding ke doan lapen ke Pini Ladakh ratet ka to ka we mithang long le phan ka ching hon pen ke wang ke to anarar phan ansame aprang sinili ni aklong si pen ale to phan ka chi so ka dom na pipa je to le thon lo ka dom long le la ke notice me ching hon do long le la ko piloma patang te long le la ke chi thelo kalima kala long le ke chi thelo jong si long le ka velo potante itu me kichilo potante ko pilot ha kan enjoy na lo lasi long le phat ili tu kaching ho na join ne si pini ai dia sa me tu na song bom bang bom lo sita council ki chari pon BJP to mabangke tulilan dong hang CM kai piang long nang cari lo popet kai piang long le ki jor lok ili tum kado ka besa me thek long lo na chot kali si ato ya hoi sa me lang chirai ve ato ya hoi long sita me nang ki pet la pen ke pini ili tum ang bo long ki do mi thang along le ka chirai kom je pan ladak ki do agar tumo pan same itu malong le pelang na ki jor je pan salang li non ason development amendment alang li labang so sai lang noi tumo pan na claim ke ning duk pik khang jang la sinili la this me pading we ili tu mi thang chi the pan ka ching hon ason thak thak itu mi thang long le pan ta mi ching hon tu ka posi pini labang so long le bang ke la so tek nang iteng je pan ke me tunde sita me nang itum rat to masal me koi nang ne la pen koi tek the APHL sia song pe same la ke koi tek the long le la ke ki mo ni si pu same apa pe to pan development amendment ki PG la ke APHL sia song pe ke me tunde same je don tek the la pen pina ne mo he li prang jo central lo youth wing a secretary la li kaning je son thak thak nang itum rat tum arja pin nang itu nak kasi songa lao, APHL siya song jato nang itu malong si tulong. Lasi nang itu ning pinang ne, kibang jelang po sa nang itu makal jawalo, nilitum sa metulong. Lasi labang solong le bangke, ipijia pan bangke, nang itu sa me kroy do nang ne, lapi nilitum sa me kroy pelo. Nililapon alam he tan pesi, nilam teng kon kok lo kadam.